Ananda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulando Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Sabula bena turanga keina marama mai viti singa po ro waiti ko endai ta bo bina bina ka bo le bun da ruma mai ndona madau ka bini bo rombuka si bina ba na tolu na miniti ngwa Santa Rosa e San Francisco gona non da bata era sati ko talenga ngona we kandera da ubai tabi e na wasani nga unango mer bulango di kemuni ka ba maruta i kemuni ti ko na lo mani vida na wa and the way samati ti ko kina na singa le bun dai ana itala tala lal Muhammad ti ko talenga na isi mati wai na tamada ni visa ke kemuni na turanga ke na marama ni semati ko nga mai so era sara so era wororongo tunga mai na singa le bun dai bina ka lebu mai New Zealandi bina ka lebu mai Aucklandi ke mando na kandara wororongo tiko mai kato na singa le bun dai baka kina mai Australia ambula bina ka Francis mai Canberra mai waga bula bina kalaveti ni bula bina katalangana buka rongo tiko mai top and northern territory mai Australia bina ka bole bina sema tiko mai mai na bonua buka tamerangwa na Pasifika na wasa Pasifika na tumasela mai majuro tiko kina na kando e pelimbotiana kandabu weka bula binaka don bula binaka mai American Samoa don bula binaka talinga Western Samoa bina ka bole bina sema tiko mai niwe wata keina ya tukuka na singale buni kwa tatomana tiko no dabingaravi na ibalanga ukena itukutuku eso me binga ni tike kemoni enda waraka na itukutuku ena nonda banua kene be saibura ena tinikarua na kaloko ena singale bunda indai ena radio bulandua bata San Francisco e kauti kenda bata mai.
sa ula na bo, na to sere mai vandra mai ngaulo mai viti, rapa bo yeti ko na kanda er sabi baka maru tagiti ko ni kua, baka bimbi na radio bulan dua bata San Francisco. Bula bina ka peli semani, bula bina ka peli, bina ka baka lebu na sema tiko mai laila da kauni balu. Bula bina ka rungu atungonan raki e toke lau, sa lola matuiani bina ka baka lebu na ngarabi bina ka baka lebu talengana sema mai, bina ka baka lebu na bewe kani, laila da kauni balu mena atu toke lau. Muria tiko mea na i tukutuku, na i tori ka tinai, wakarai takatali tiko ngamai ni rungu atiko nanraki, na we atu mai na atu kuka, rungu atiko yan raki bina tiko e kabitiko ni singa buka rombuka mai kia na singa lebu indai mai viti sibini tini kandua na miniti na nonda yo sininga una ni be buka maru ta ngwarto sembere ni basika mai Australia ia buka bina karto nanga basika da buka bina tiko be na sabon da romai na ila kola ngoni singa buka danga uda nonda bata na radio bulan dua bata laitia tama imbeka kuna tinga koe wa samai ba walangi ba yau I'm happy thank you ia pina ka bole pina na marau pina ka bole pina happy lom sita banga ni andra kemani pina ka bole pina bena no mitu mai na ka bole na sema mai bodo no mital tunga kino losalini deo mai Alaska ngonga buni sei mai tonga rewa bula pina ka malumo ana ni bula pina ka matagali ngonga en benga ya Nuda Secondary School sa bola ka toy rabia bina ka bole na sema to mai malumo bina ka bole moni bona no mitali tunga kin nga sinibuli kede sara keira na nei mami ndu mata bole o yo bina ka bole na binga rabia sa bola ka ni taba nembaki bina ka bole eroni ratabola ni andra totoka na bingarabi totoka na singa ni kuenda da betana muani madawa totoka talenga na nomuni be semati mai and radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o Ren no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan kena le waka sumburi ani nanomu yaya mai na nondro stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanta vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka tingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtu giringa kina vitu sai vitu tolu dio tolu duo limono se o nga wale saranga le tomiku mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Beni Raturala. Sengaida
E tō mbula venaka nanga sinivuli e Mbenga Enuda Secondary School mai Mbenga. Vinaka wale ke muni ke de nanga sinivuli. Vinaka wale una itabi ngarabia na mbakingo. Abula saratiko ni daba. Na veterongi era nangole batiko na vakanda ke ira nangone vuli na ibuka tangendinge de duindui. Era ngole na mbakingo. Vinaka wale busara, vinaka wale malumu. Vinaka wale buna sebisa matitiko mai. Na radio mbulan dua bata. Malumu ana. Lebu kana tuni mata totoka tunambula e bina lebu kata-kata toko ngango na nraki dila bina kasaratongo na mata ni singa mai Gisborne mai New Zealandi na singa lebu endai bina lebu na sematiko mai lebu na sematiko mai na nonda bata na singa lebu endai na nraki daumaka tiko na nraki na mwani madha oko e batanga na singa na noa dundi toka na mata ni dangi le taiki me toka lau ke na toka lau waliku tan raba toka na nonda bia tu enu mai viti bina lebu ni bula binaka saka ibu suka taka toka ngwa Santa Rosa ni sa sibitongona ba na rua sanga bulu katulu na miniti and the sematiko mai na nonda bata na radio mbulan dua bata San Francisco County Kenda bata kaya mai lebu kana tuni mata. Me volia back in donongu life insurance policy? Nakakil ni Tutan, nakatil kami ito ni Okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man na check.
senga tale ni impera, senga saranga ni impera palilai. In time saranga mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertongo. Au sahalo rodbengo pambinaksa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu wa dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singlebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kaya baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwa na bima manione na kabini buko lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kei City Veni Raturala. Serene ilai bikuli.
Pinaka bo lebu na siya matiko may nasinga lebu inday, lebu sa ratiko na itukutuku lebu talenga na baka nini binaka, kaya na baka mbula. Ya, anda na baka rorongaman, dabi na italatala Lal Muhammad, sa bola katungo na baka nanan, unisinga ni sudu tiko talanga na kena sere, na kena itukutuku. Na sere rada ulang atay so, na ibu katawa ratu na sipi moderno. O yan ang gana. Ya, enduatan ni ko kilati ko na italatala Lal Muhammad. Lost. Kenda na iba katawa, ang sa tal may weekenda. Lestel may nabos ni kalong ketu na banggo chisu. Kendo na iba katawa nga. Laiba manda na diwa sang mulka diwa, laiba karamay nandua. Saya alichi. Laiba tu nandua chikong ko. Abali kenda via kaulo tu chiko pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangur. O ko manda nga menda lang nga nito ni bangor na wekanda sinraw chik. Amale kanan renre. Sinraw na ko chik. I lost imagine our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, Salele manito, Ramgo, willy. Our census has gone down, the Methodist Church. How may be that 200,000? No, kilachuga 200,000. Ange lutu chumai, sange bizanko 192,000. Oh, tamani. Alawibe. Kaya bangangan doon na sir ni Walele Mwangwe. Na iba katawara more than no. Sino more than no? More than no. Geba na si Piera, tu. Abuna Wesley indo na Ruana Abula South. Ang gebuna uchunga. Na sir lebungo na iba katawara more than no na si Piera. No ngetu da gendo senga taltala. Ora si Piera more than no na iba katawara tu. Sakandi na be kaya Asesenga na iba katawa sa mo der nasib. Dabi sotang man nangani serengo. Amen. Trawale tabo rongon tiko be Pastor Lal Muhammad en singale wenday ya nasipi rasamo de nasipi na iwata sese. Gon radio bula do bata San Francisco e kauti kenda bata mai. Maravini korone nau Mai butu katuongo koiau Luku bulangai rangi winaka Matalau nindarai kiwasa
tuanilo may nambua ke apa cooking gura mate. Nambaravi ke ina tewa. Bula benaka ele bukana. Tuni mata. Totoka tiko mai kere. Vila kata-kata toka na singa. Tau maka tunan raki. Mundre benaka toka na dangi es. Gisban mai o New Zealandi. Benaka buka leu pedeli nangina. Tola bena buka rongona menakasi. Benaka buka lebu. Lena itasi toko vanga. Bula benaka. Totoka na bengarabi, wala tu mo ko totolo na bengarabi. Ia binaka buka lebu toka ingali wise, weka bula binaka, wan bula tunga ningo na warta isibuni sabu-sabu. Weka na sali na kasar tikeri. Ia buka ni binaka na bengarabi na mo ni madongo. Samuel betala, bula binaka weka, bula binaka. Binaka buka lebu na bengarabi. Dende ndangai rongo tali nandomo gorie, binaka buka lebu. Kabagalebu. Stiko na buli, dola binari kita maya. Kalau ngatari, nabagalebu na pingwarabi. Lom si tabanga. Awabo kumay bagaruan na italatalong ko. Binaka, every tukuna ngama lom si. Na daw bororong ko, lom si tabanga. O kuyan daw bagay tabi talangamay. En bukuin na italatala al Muhammad. Undaw liada tiko na bunang balet tali tagitiko na bunga na bunua na nona itukutuku bula binaka lam si tabanga kaya tiko nga mai totoka bugawati na italatala lal Muhammad and singale wenda indai gora kenai walanga when a radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai Isaling barada memang bosotin kemui tubuh merunga Salam nada kena singa dinamong sai karasili sarodi Kalau seruenang mogi Ni korai mai sama dan di bam tamu nilai balasina Raka urapa meraka keisa Maka tua layan rasinga Dan Maria macimu etaliba Nisalai moderasi tinggi Allah mayani baikan munani Kuani koreke seamini Ondai samaluni Sibiringin hinatoluni Ela muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa palang me baka na steak gay baka loka tabio ka kena kauslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio volume, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit, dilibot na kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni Turtan, nakatil kami ito ni Agostita na 2022. O sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, salah ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan may.
So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongo. Au saya lo bengo pambinaka. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngubulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Iya, ay wili-wili sar may vakatuto vatataki kina kende wili-wili ng 182K NOVA sa Pura-Pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.